omaniza kuturemera ati izo nagamba nyenda mupanga sino kutera abantu basimugareke mobilizing your church naide church nyama bantu igana pastor ina mazu 50 ogoyi n'abantu 2 ogoyi n'abantu 3 you mobilizing abantu you mobilize your own. We are over 300 tulikabantu maganasha umuntu yashomere ka Benoni maganasha turuntera 20. How many do we have? 6,000. Kakaga katarujire ha radio, kakaga katarujire ha TV, kakaga katarujire ha muhutu karumu makanisa gaitu. Now tell me, kakaga kai bero mu boma ground na hana shanata hati ondizo nagamba nitwena tsumu charo kumobilize otanga ziri mu cyaro tanchaka tutika nabaretera makuru marungi banywani banje agengiriya mukama witu Yesu agari kwisha muri mbara kuri gebiri 11 paki 12 kwa mwinda omuchishayi boma mbara naiza kwa komuro abahereza barahanga muri mbara bona begisira haryoru omushonge Ore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo sekwati kore media birankore ebendachi noreba kuzibengi buli obona abanye okwatwaza abitugambire so ekatumwachire nenda mukamuita simwe ariho we have a special guest here, Nachiwala. Can you stand on your feet, please? She's a mother, she's a wife, but she's always on the street of Kampala promoting the kind of crusades, Fanero and others. She saw our post and contacted me in my inbox. I want to come in Mbarara and begin campaigning for the crusade. I speak, I think like that one. Where is it? It is there. Now I told her, oh, on Tuesday we have pastors launch for flyer launch. Could you come and join us? Did I send you money? I said, tasabire kusimwa bishemo umuntu akora amen. Umuntu kwanje mucyo kwandeta kunyemereza aba pastors twingana tuti dara tuba pastors twingana tunkono kureba omaniza kuturemera ati izo nagamba nyenda mupanga sino kutera abantu basimugareke mobilizing your church naide church nyama bantu igana pastor ina mazu 50 ogoyi n'abantu 2 ogoyi n'abantu 3 you mobilizing abantu you mobilize your own. We are over 300 tulikabantu maganasha umuntu yashomere ka Benoni maganasha turuntera 20. How many do we have? 6,000. Kakaga katarujire ha radio, kakaga katarujire ha TV, kakaga katarujire ha muhutu karumu makanisa gaitu. Now tell me, kakaga kai bero mu boma ground na hana shanata hati ondizo nagamba nitwena tsumu charo kumobilize otanga ziri mu cyaro tanchaka tutika
bagambire se twine ba pastors nabasakunda kumuraizinga hero atakachigamba gacu tutiki mwene twabita kubagamba twine crusade bomba ground kwa mkafuta kazi kwita bani tubandiza habeitu hao tushukura tuta aroho benoni asutamirana yamira bagore ngendo mwaka zaka benoni kamugambira teka flyer hapa a status yao ya Yeziringa teka status ya Yeziringa anyuti nchako bikorebi hati izo ambuga nagati kwataka video tugabira what happened yakuna agitereho abantu bengi bakarusibonga status yanje nango mu most of them bambuza ko tatugambira habiraho ivya hananka ha flyer. But very many people were even surprised. They never knew that I'm part of it. You see, now what all of you didn't tell them that. Bishop Akamana de Mera status. You think it was status? Okay, de Mera Yakamana Jatunga she and promoting it to Jotaka identify manager. So kuna bendia African port in Amshanga up having garage. Pia yari abantu bakaba bari mu kiko ngabo abantu baburisho bari mu meeting yabo bakiri ikigombe bakiri yorufu bakiri yobye bishop yashaba obwa flyers yabureta yabatahiro mu meeting yabo uyu mwe akafurayi yabashaje ibyo yabo kandi bashemero yabagabro promoting a crusade bona bekiriza ku promoting bamara ka video ka tebyo yaho zareta wita Ezekuteri zibyo Bishop yati atotaka televyo kuriya bazote terabanta ku crusade yabo obwita yakora ka recording ka video wita wo model hata bona agambire sabi to bari aha na sabiti abo wita itabanda ku crusade na nabo nyakatuchi betabanda ku crusade tutoba pastor hone tutwayenga video tukabenda so tunanye nabora ka video kanje Bishop yaka recordinga ciao abantu abakabatakamuraga kusedeji bahurire a status yo mwene twatunga status ya chairman kaza uka yutinga kale bileho kandi mwene ndiko kuchebera status zani no manya bwenchi abari kunkunda bari ya WhatsApp ya kandi kino kutekera bachikora chintu bachireba. So my request number 1 buri omwana pastor ya flyer wazutiteke a status yawe otangarizira hano bamwe babe kanisa yawe bali ya WhatsApp yawe au nura bali mtishkwetaga na data na mini na send nachi you put it there baza kuchereba. Amina. Number 1, the chief mobilizer wa Yesu on big crusade yokubanza ya kozere, it was in Samaria. Mobilization terakozwe Peter, mobilization terakozwe John, mobilization ikakuru mukazofu akati ne simu, akati ne radio, akati ne TV, akati ne muzindaro. Onkanya na babuza bali ne gambeta the whole city came. Mungaruke mabishe the whole city did what? Akata kabatize waka, akata kagabaga mundimu, akata kagachimu chaki. Ni maisha muna bastamirako. You can bring one person to Christ. Can mwanachokoze. Mwataka chaya yoga mamu, not in the things of the radio. Don't mind about the radio. Minding about your own phone. Esimu ya weje. Esimu ya weje. Hatuwaza tulaba tuwini mulia TikTok. Owesu muzo na mreba. Mpo mkono kose. Ato owesu muzo. Takumanda chikibiri atana TikTok. Na following izo kaza ya mpaka nisano ni ndwana ne beta kama mwen hadi tuji statement to take off live can't let we are good TikTokers Roshi tweje take off flyer kazenka hawo zwa you know what is yemera bakure this guy can't talk me and you are a very good friend of mine I'm crusade nyenda kukura suti nenkito nesara tibeta. You know how to do that?
ayi ngoro ku designing ibintu bi abiteka tiktoka igifone ne muremera n'ikisaba cyayi nemure. I don't know how he does it. Kumaniza kandi mumpuru takansaba gachi kumenechi na chimwe. You know why I buy him a suit? Abukuwa ubufurabwe na nyinyi kubugana. Asiyo yatekeka flight ya kusaba sente wazo kuzao alikumga kansindi chirako na nikasharinga akia developing. Nkabuza ntibitu iwe mu bikoro hati uno mukono gumu izo kamugwelera kali yawo nariba najimisho mukono gumu najimisho mukono gumu na za kureba yaka nagayo omukono gumu gwa designing fly they come to good result. Umutima gwawe ucuru ukora utakubanza mwashito mushinga wisemweje mwe nimbasaba mwizina ya tatitwe niri umwana niri muguru kwera mwikize hamurundo gugonka obubibwa wawe muteka rubazu obubibwa Nasar muteka rubazu obubibwa John muteka rubazu obubibwa Pad muteka rubazu mureke this time tukurate census negama ngabaroko lento tukukirayo mu madina kandi hadirika bakirebe na misho gawo then ndakuya baba pastors abino bubasa please abachi mukigamenta uko mukazi wa telemo tukiza kuza advertising nirangara atine mukanisa mwini na ni mshaba nyowe ni nakuchukora na niza kusaba chairman wanje nchide nchibashabe tugende omutawune tulaunchingi wa furayo kwa furaya ziti tutahe kuliduka tujikwase ka furaya nanche na bichene tujikwase ka furaya kama simwe tuinechiterane mbarana oweduka na ni kwa furaya nsero owe hotel tuine hati bale baba pastor tuena tukomutokoroterane unity what crusade so tunatulaunchingi kwa furaya mpoko yo tuine goyo tuine kugayana kazwa wine crusade basi arokini ishani ya crusade sumura spiritual hato kazwa ni mama zikadagamba nyunza kubaraka asha by the way kwa nchiza kuyona yo kanto araka njalo awakana kuzaga mwapindwa asha mira amwe bishop bakwa katutuka bishop tuzokupeleza atina azwala ka asha nyenda alazore asha utakumu bishop na nizaro ka asha ino basakazwa sumuzuruka yopereza ka asha Mwenye kisumuzo achenerize tutoketekirize bisumuzo aza kwereza abantu areka tuliaho mwaditi izana TV yawe kuru mkwata mahuraha izrao kuliza gasi na bata kumtira wa poso hapa nenda asha ya poso wa makazi kabisho. So na sabachia manwena hapa inimi nimeweza kukora kunkaraha deni tutujende kuri haro kwa mtauni praise the Lord tumachireba bishemwe so tuine konka kumura butwara mutabutwara mu bugarira kuba nubuza gukora mu mtauni now abarabuzwaro kuturamare kunacha twagenda tugaruka aha tuine ka data kacha turateka simu yawe waba chintu iki konka twagaruka kahi so tugende tugapapura tugaruke twindira tumanye twachikoreye twashitera ngwe bas then hotel data simu zetu tutambure tugende ku mobilizing nagamba kubi hati ureza aro na oneko liwa oneki bomko oneki yashora kanizana ukunije na muleka
yashora neza kana neza noneke nagamba abenshi mubaza kutuliza kutakusiba nzo kusiza cyufoshe ayisibire muri katizo batembaze nsiburuke ko nshuto abaretera abazungu batuciro bwinji abazungu ntibanywanira hakuriya nito banyankore muri ke tunywanira hakora ki hakuri tikiri mu stane cyo mu izina rya Yesu bagacho barindwi konko unoke barata kucetegereza so nyenda kwa magambo abantu abari kwiza the very simple servants konkana mu benjini kandi mu pure barangije simu n'abakoraje so nibaza gukora Burundi nyenda kubashaba hataje uri gutwasigaza buce buri umubwana nyabura hatucitwezo kurura yange ngo gwire hara nasari yari turema hamwe ubona kintu cyitkoraje turema hamwe echa kabiri ariho ngo mutamambere mu pesente example ubu kuyateka mwezi yego Kampala teka mwezi aho teka mu kikumi cyawe teka mbibiri byawe teka ubu rwanga yamuresi ngako atire muki echi God knows kako bino cyamanya hone tutesize bitu kanisa yone yankaye bagabira ba Ninduka mu Redeemed Church makeke kumana Yesu Ministries ni jebemberwa na Bishop Nando Stomwe. No kweto Apostle Jerome Tumsi. Kama si. You see, he's not a member of our church. Konkana kwa mutima gwagona. So chairman, ebi na nyine niba group shaba. GTV. So abantu ba pastors abambarara abarkwenda mbarara etunga Yesu Kristo konko mucunguzi w'amagaragabo. Turiyo misinye tari kushana, turiyo makanisa tari kushana, konka turiyo muri Yesu uri kushana n'iki. Ndakasitanga kambaze mbere ekikwata birabo. Nico kiri kitekanisa abantu. Ebirabo twaruka twavuga amasuta twazabirabo. Bana abamasuta mu buringi tine birabo. Itukara bwatubire onke kindi kumanya. Ekine burro bintu bishatu. Neburo amasuta, neburo bwenje, neburo na sente. Omanzadi hati kayanja wa katarasi abantu barizwire. Amasuta kayanja nizakarengana kanje. I will never be kayanja. I will never be Benin. Kana kayanja takanga babiraba ati crusade abukuwe kiye yikuria. Enkoko esondekera kurichi. Waka Yesu tuwe abagambire mugiro bwenje nkenjoka. Yesu turabagambire mu babashu babantu. Okakwatiro buriteko munyanza ecenyanza kizayiro. Nuteka hocha. Mwena yukunda leta abantu mutoro bakiza kutora kuki nkatunga homo kajunwa igurire nirinyika. So atiyaka mukahurire Burundi. Ebirawo tureta ni kimwe a contribution yo kwiga abantu kuiza ayizire birabo akavuga na Yesu. The big mobilizer umuri kumanya mwena ni makoko ari kumburayizingira kayanje nkatanga iki yagamika runka nkatanga atinze katonda te yampita okuburira Yesu yampita mbulire kayanje abulire Yesu atokera kwizambara banako musajja akatura banayibira wano kwetwali guru wa mukazi yayine kizimba nagamba kayanja kiza crusade agamboha ni tuturu tugambira abantu birego koreka crusade basange hoha Yesu okubuza muri ate kuteganisa kibetere bibuzo abenshi murete birabo kutabiya mu nsawo yawe kutatire kiyo mu kanisa yawe ate cyo cyakwisa ki yukora kuri crusade oyina master government gakareta abantu usapoti ondiza kama nasa na mafuta gamu wako katakosa birabo basi bali kibasa kumbasa kuburenjiri kambe ninja kukozesa kwa Yesu wajansi. So tell the people that naturally kwa tude wanakushibara na kuchandika kampu kambe okajunwa kamwe kirabo tuwambura okajunwa bw'iki Yesu ne chichi toramuguziri ruhanga kamukuha uwe ruhanga yanakwenda kujuna akakureka akatayikira boche okajunwa nanyina nyinda abantu bizembara
biboma ground zi ngata yekira bakiza bakajonwa standard ikaki echa kabiri bitse yokuwa kuyeka pichako kakalezo mwana wawe kakumana kaleta sento kanisa yawe chimusetani bitechete wachitwaro kachinyuma mate nacho chimusetani kandi ni shaba kanisa bilechiro kandi mukama nyulichire ndindi na bingoyi chizumuruzo konka mukama nyulichire ngo aratware pichi muri pastor wambara wasamuriya obakubaka kabali hanyuma ndari kugenda n'imana uza kugisingura konka kwato jingaruka uri president nawe kuruhangana amanya yamba pichi konka ndi kugenda ndasa nitware awuri David aro nulete naenda kujonjera hanzuka ukanzuka n'ibirwazi cyo kama utasini so ekirabo mwacho nabishemo nico nkochi chema tusabire mene bali aha korteli aha wewe no hati ni twita abantu ebiro 10 na chimwe sai 10 ntuza kubaherezo bonji wo kusingura note kwa izina lyawe tokwandikira anaka cyo kugaba crusade hati bakatware bagende batekeho amazina gabo urwakata n'ubu turabusoroze urwakangare kandi tokwitsa bakutwara mubiri kandi wano Uganda tokureta mubiri mu leta kabonga hi kamwe akawe katunateba mukura you have to be faithful so urwakatano ntubakira then urwamukaga musakumushabira 20 zo mukushaba dena asande musakutora na apostle wile nabandi executive batambure operere nabarushoma amazina basoma amazina abantu batware birabo byabo kandi ubabusha akakonji nakabusha tokutwata musente sikweta gasente ngamuta siri manchi tumwe cyabishemo na omuntu aratora kapurako rwakana na dekoka garuwa kangahe kana ine kashaburu wakangahe aine katero wakangahe kansani kandi kongo okonyi sokuga basayiko namanya wenji of course nsaku ni ngambiri numuri ba pastor nzokugaba omuburize heza korashi konka ton turanga nuranga kakonje tukagaba shazinga hi 10 nako twitaga crusade tukamu koyaza kora abantu bayichere kachi mujyo wenje kachi that's only thing nukujyo wenje ukakora ikintu cyo kikarawa amen njiri manda aringa akati mwa mafuta gaba gwako chemugose ibintu zibananga okubana mafuta ndakureba abantu mbanebera bo bikureta abantu Master kumvum kanisa abantu batakuriki mwena nyokantu wa master ngire birabo abantu bizi abo kwiguruniriye n'abantu turi kwenda ba master bo ekimashituna so hateri kukebe ni bali beforopinga enkoro ya wilo kumkurebo enkoro yi nobu nabo chikopate kaje basi kana ine yanje na wene basakwane bishobera sometime ni wene yawo ni tukujicenga mukamuta simu so that's it kasha bile bikuri mukamuta ani mama ya kubagane kamili kujua kaida za muzika zote mutawakabila kama in the kingdom of God. Obuchi bakugabira kwa bantu babasatu obuchi bagenda abasatu umwana mtoto
ndasaba mwena mwije mutubereho umuzire bwa Yesu kuko turabishoboza Pastor Twina Albert turuka Kampala n'abandi beshoboza babareka bizuba so narabasaba kuko besengereza l'homme adesika kapico rero turamare concert tuze muterane mucedro tukumi na cumi abapa yabitu basaga abashakira nabo bazumuranga training aho bashekera uno kwishongora Vamos a poner un constante kale hano ikoshaba bayarida una parte cyo baragira testa shayi nabaretera makuru marungi banyurani banje agengiriya mukama witu Yesu agari kwisha muri mbara kuri gebiri 11 paki 12 kwa mwinda omugishayi boma mbara nayiza kwa komuro abahereza barahanga muri mbara bona begisira haryoru omushonga gitwena tugamba kimwe twebembirwa Bishop Nasani Ibrahimu twina poso wira tumine Bishop Cyrus Tayebwa Bishop Peter Kamanzi n'abandi binji abarisa kuri gaheru ka Pastor Jeff Stanford hamwe na Pastor Mike rahanga basindikire okuno kugarwa busyabatayi banjo muri mbara twino kwega ko barisa n'abebembezi b'amakanisa kasheshe mpaka mushanje nabwanyima kusete kwa kamuro Maishayiboma abantu bakumoroche omunyamurisha no eja kwesimburira bichoncho ebiri mutuki TV keyboard nente nebindi binji gambira hondije mutayi wanje twena tweshanje yo bambi ebiri 11 paki 12 kwa mwenda gambira hondije sete muchishayiboma twena tweshanje yo otabura yo nanka ebiri 11 paki 12 kwa mwenda urusende muchishayiboma twena tweshanje yo nabaretera makuru marungi banyurani banje agengiriya mukama witu Yesu agari kwisha muri mbara kuri gebiri 11 paki 12 kwa mwinda omugishayi-boma mbara nayiza kwa komuro abahereza barahanga muri mbara bona begisira haryoru omushonga gitwena tugamba kimwe twebembirwa Bishop Nasani Ibrahimu twina poso wira tumine Bishop Cyrus Tayebwa Bishop Peter Kamanzi n'abandi binji abarisa kuri gaheru ka Pastor Jeff Stanford hamwe na Pastor Mike rahanga basindikire okuno kugarwa busyabatayi banjo muri mbara twino kwega ko barisa n'abebembezi b'amakanisa kasheshe mpaka mushanje nabwanyima kusete kwa kamuro Maishayiboma abantu bakumoroche omunyamurisha no eja kwesimburira bichoncho ebiri mutuki TV keyboard nente nebindi binji gambira hondije mutayi wanje twena tweshanje yo bambi ebiri 11 paki 12 kwa mwenda gambira hondije sete muchishayiboma twena tweshanje yo otabura yo nanka ebiri 11 paki nabaretera makuru marungi banyurani banje agengiriya mukama witu Yesu agari kwisha muri mbara kuri gebiri 11 paki 12 kwa mwinda omugishayi-boma mbara nayiza kwa komuro abahereza barahanga muri mbara bona begisira haryoru omushonga gitwena tugamba kimwe twebembirwa Bishop Nasani Ibrahimu twina poso wira tumine Bishop Cyrus Tayebwa Bishop Peter Kamanzi n'abandi binji abarisa kuri gaheru ka Pastor Jeff Stanford
kanisa urugo mukasheshe mpaka mushanje nabwanyima kusende kwa kamuro Ngoma abantu bakumuroche omunyamurisha no eja kwesimburira biconco ebiri mutuki TV keyboard nente nebindi binji gambira hondije mutayi wanje twena tweshanje yo bambi ebiri kumena kimwe paki kumena bino kwa mwenda gambira hondije usende mucisha yiboma twena tweshanje yo otabura yo nanka ebiri kumena kimwe paki kumena bino kwa mwenda usende mucisha yiboma twena tweshanje yo Now phase 2 tuanza kuzaa status ya utuchemeleo, tuanza kuzaa Facebook ya utuchemeleo, tuanza kuzaa WhatsApp ya utuchemeleo, tuanza kuzaa TikTok ya utuchemeleo. So myomati jendo kule mkoko mwe anakolechi anakwebebe mukamweza kolechi asimwe mwende jineba kweka na itu bitubetera Pentecostal Unity Crusade kandi kiri kigaruka otakesire aba busheyi yitabo mu kanisa yawe twantu no bangabire namba turi bishatu 50 plasi buri kanisa yita abantu 50 those are 7,000 Koma tuine bapasaza abandi batari abandi takubasa kukigamba katundike mu yo kusedi boma mukama singo yotobara mu tuchitero mu zamani now kuno t-shirt ni muzamu karia no kazura ne bapata yawe no genda ne bazakwe only abazuru bunto no bareze kukereza data wo kazwire igiti geshateje wo kare zure juro liwa mpomo kono longa hawo yo muchimuri ngoko owakazura kakanaga ikizibu cyo gutera none twabagambira tukuragana ko tugenda uburukena ko so kazura kanadariya obakweze data yawe ogende data ogiteka simu yawe tanda kusindika messages tiko tituku bahereza ngo kwa tumene sente so love au kwa tusenti nyingi zili abafanya watadeka on Facebook yatadeka so nichoko choto za kwecho abechinda bishewe pastor zaka katuliza ndani utakino chile mkeza kile bigay the pastor to redeem izo mwanzule ba katika zina ya kama simu mnonga ahubwo ni pastor zake yasini ngira ngo cyo bije umumanya ibaka kumanya ya titura nawe akaferwa homa nawe umwako gwire njaka tugambire is old enough kama yibazwe munisho ya peje twakavamo amanya nanize musumba Kenya kiasi amufunze abirwa mwala wange Mirembe na Kenya akafa ya ila Dubai akafera Dubai Shalja hospital ne tunonyereza sente batusaba kasente milioni 8 ne mikwano kyange ne basolirako ne tuweze milioni 3 balance ne bigana ne panika ne bagama muzikeyo ne bagamba nedda tetujja kuziika katozeero kati mufunze ne tuddamu okunonyereza sente bupya kati olwaleero
tuusayo akakadde kamu. Wow. Yes. Akukakuwadde. Amen. Abekitakwetaaga ekyala, abekikwetaaga okusonda, abekitakwetaaga okusonda ekiro ky'okusonda akukakuwadde. Mwana kusonda. Mukama utasimwe ati ababini utakwenda kutegereza Ruhanga mukama peji araho kumanya kwemereza eyo so ati tutikokinga nasani mwenu babirasonga biyuna muri kuswara zo muyanga yengambenzi bana bibirinde tuyogera amasonga miliyoni kubanga doba batuwaga miliyoni 3 nkateeka weno otunja miliyoni zindi free naye ekyo kiwedde eyo miliyoni gikuwadde ozuule tishati yawe direkaria amujende mpolampola tuyobalisa amujende mpolampola buli omwe naza kuhigwa. God bless you, we love you. Mubeere amarediyo muzewoona mugambe kiterane Boma Browns. wano wena kalambo kokusharinga yisha tukakuhereza wano na flyer yokusharinga yisha tukuhereza kora twale data oshare kwenda ne Kore media niyo yonke yokushangaho ebirungi nk'ebyo. Lwaki Kore media? Kore